Ibashiye balele bonzana. Siphinde sibonge ngwane ukuthola lithuba lekuhlala phansi sibe nawe kudo tishumayelo tesintu. Ngulethu Musa Mukelwe Simelane. Ngina Nhlakanipho ngishisa livi wakanzimanze. Tishumayelo tesintu ngwane. Sibonge lapho ukhona. Lokuthi nika nje isikhathi uhlale phansi usilalele. Solo siyasho, solo siyaphinza, solo siyaphinzelela. Akusho ukuthi sivela la kubo mahlale ekhukhwini wakho njengoba siyati. Cha. Banyenti kakhulu bantu labadzala eveni labatiko. Bakhona futhi nebanikati belive labati kabanti ngetindwe tsite. Sine ngwane sifana nesamako. Lesibe singiloku sibanga umsindo nje tinjongo sitibetilele ngoba tiyati ukuthi akuyakhongotha engabe kubonani. Kepha nakuliya ngekuqina lelivi lekhongotha ibe siyasukuma yinye nje njongo siyohlola. Ikhanze samaku sisimelene nemamba noma nenhlathu. Sitiyasukuma ke tonke. Lokumemeta kwethu nobe lokushumayela kwethu kuleti nshumayelo tesintu ngwane. Kusita lo mliba loya phambili losemva kwethu ukuthi ufunze. Live leli. Live linesive. Ngabe khona indoda ungifa. Angeke kube live kude sive. Ngeke kuthiwe sive site umhambo tsite noma umkhuba tsite lesiulandzelako. Dikhona tingaka nje tive la emhlabeni. Tonke tinenvo le tayibamba kusukela ngwane. Lokubhlungu ke ngathi sine sive lesinsundu. Kuthi kunyenti kakhulu loku sive lokwakha lelive lethu. Le labayitolo bebakubambile. Safika tsine saku yekelela nje. Lokunye kwako kwagcine sekundlulile. Kwaseke kunela kufika futhi labamhlophe nabeta. Uqala laba labatofuna ukuthi ngabe kunani. Sekuta laba labaphethe incwadi lengcwele. Sekuta laba ke labatiko ukuthi nyalo ke sesiyabaphatha nyalo. Savaleka kakhulu ke emehlo. Ngicela ukukhuluma indzaba lemfishane. Lengidayishiya ilenga ngemabomu. Lendzaba lena lemfishane itaba sifundo kubo bonke besifazane labakhona eveni nangaphandle kwelive ikakhulukazi nawuluswati. Lemuva labesikhuluma khona bakhona labe bathi nabangena labanye bangene ngale bathi bo inbox. Athi ngiyakuva mntwana eliswati uyakhuluma maye kuhle. Kepha ngilinyatwa ukuthi inkulumo yakho kakhulu ungathi ifuna kuthatha make imcinzetele koneni ithathe babe imbeke kusofa. Cha akusinjalo. Naleli velethu nje leli zange atange umhambo wethu thine singemaswati waba netindwe leticinzetela luhlangothi tsite lwebulili. Empeleni nasingakhuluma iqiniso nasi singakhuluma ngecinzetelwa ke kwebulili.
mina ngekubuka kwami nangekunaka kwami ngephandle umuntu locinzeteleka kabusuku nemini noma ngawulele nasemaphusheni umuntu wesilisa akusiyo umuntu wesifazane. Uthitha lomunye akhuluma aphendvula inkulumo yami. Wathi siyeva simelane kokuthi babe nangabe tindvo atihambi kahle futhi sowubonile lokuthi angeke tisalungiseka. Yena uvumelekile kuhamba aye kuyofuna lomunye abuye amente abe ngumfati wesibili. Uyanaka nesimelane ukuthi kuyenteka ukhanze ukuthi ilenkinga ngiyena lo babe. Mina ke ngingwesifazane ngiyaphuma enami ngiyofuna la ngidawusitakala khona. Ikakhulu kathi nawukhanza ukuthi lenkinga ngilobabe. Lenkinga lengikhuluma ngayo esimelana ngikhuluma ngenkinga nje. Ngikhuluma ukuthi nangale emakamerweni lenkinga ngilobabe. Mina ngihlala njalo ngifile indlala. Ngiyaphuma enimini. Ngamphendvula ngakhona ngale ngathi ngiyaxolisa lokho ukuthi uvakala ngazuthi ngibukela uhlangothi lunye. Kanti kwentiwa ukuthi imfihlo yekuphila ikumuntu munye emhlabeni umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane angafika kuwe una 55 weminyaka. Angafika kuwe una 20. Angafika kuwe umuntu wesifazane una 15. Umuntu wesifazane angafika kuwe una 30. Angafika kuwe una 40 afika kutshele emehlweni. Yo yonke leminyaka lengikhuluma ngayo. So luhamba igaba teminyaka. Afika kutshele una 55 lalela. Cha ukujala iqiniso. Angifuni kuhamba kabi mina emhlabeni. Yasibona isibongo losebenzisako lesi. Yasibona isibongo losebenzisako. Akusiso sakho. Akusiba bwakho loluthi wena ngibaba wakho. Kepha ke bengingeke ngihlale ngingakutsheli. Ngithanga ukutshele enyalo ngoba ngiyabona sokhulile. Soda awukhona kuhlala etikweti imfihlo lekufuna ukuhlale nalo. Lo babe lothi ngibaba wakho akusiye. Ngeke na ungumuntu wesilisa noma na ungumuntu wesifazane na ungumntwana bese sothi unemanga manga. Ngeke mina ngiyadada mina ngwalesibongo lesi. Leni imfihlo yekuphila emhlabeni umuntu wesifazane. Ngiko basina bakhuluma singisi bese siyasihlatiya thina. But a woman's heart is a den of secrets. Bakonze ukutshela kuthini lapho? Bakonze ukutshela ukuthi imfihlo yetindvo tsite umuntu wesifazane angahamba emhlabeni endlule embathe ematshe nemfihlo le waqala kuyati ana 15 weminyaka. Watalwa nayo afe nayo. Ngimphendulile make ngale. Kepha ngibone ukuthi ngibuye la. Ngizobuta nang umbuto. Kubo bonke abantu besifazane labakhona. Kusukela kulabancane kuye kulabadzala. Ngibabute ukuthi basekhona yini bantu labadzala besifazane labakwadiko lo. Bekusho kutsini bekwentiwa njani futhi leni ukhaphatela yini kukhaphatela bewukhaphatela kuphi bewukhapateliswa yini bewukhaphatela njani futhi itolo kuhambe kwahamba kukhaphatela kwasilahlekela kuphi sisive nobe sidive letinsundu ngobe kukhaphatela bekuyindlela yokwakalikhaya emakhaya amanyenti emile itolo ngetikhatsi tabokho nangetikhatsi tabogogo wethu nesizathu lesithi bokhokho wethu nabogogo bethu bebakhaphatela yini kukhaphatela kukhaphatela bani akhaphatele kuphi akhapateliswe yini
bekumsida kuphi futhi ngiyabonga Tikati indzaba sahlupheka afa indoda ifuke ekhaya itilati indzaba yimhlolo yethu afa indoda ifuka kayo itilati indzaba ngakuboma afa indoda aya itilati indzaba ngamuliseka isuka kayo itele maqala mala safa indoda isuke ekhaya itilati indzaba